hay pa' nadie, pa. No hay pa' nadie, pa. Somdum ne kılbayım mı? 5 som mendelese suradım. Hem 30 som. Ecem suradım. Kança suradasın? 39. 39. Bir atıt. Mendeli ayttım. Jeteleydi eken Ece dağı. Ver. Assalamu alaikum Don Kavar kanalının görücüleri. Bugün Uy Bazar'a geldik. Prigorodnayım Al Bazarı, Işık şarı. Torpo, Uy, aralaş ile. Bağlarını bilip bereken hareket жасайбыз. Sizlerden like, подписаться кнопкасын басып катталып, досторго бөлүшүп коюңуздар. Ата кенчилик болсо кечирип сурайбыз. Алдын ала. Assalamu alaikum. Канча сурап атасыз байке? Экөөнө 80. Экөөнө 80 дейт. Булар 1 жашка келген букалар, а? 9 айлык. 9 айлык торпоктор. Экөөнө 80 базар берди ба? 73. Экөөнө 73 миң берип атыптыр. Береле экен. Так, бул жерде эки кунажын 40тан кетиптир. Таза мынакей акчаларын санап атышат. 40 миңден. Жашы канча болуп калды байке? 1 жаш. 1 жашка тол жакындап калды дейт мына 40тан. Реальный баалар. Сыгатанын малы. Сыгатанын баалыгы дейт мынакей. 40тан берип койдум. Жакшы берипсиз, берекесин берсин. Düşüktüm Son kınacı turат. Ne kılatırganımda boldum ben. Sağ ol. Kança surat? 3 parayla oldu. 43 ming. Kança veriyordu bazar? Bazar rakmay жатат. Kança? Ol balam. Ayt. Katpa ay balam. 5 somdum ne kılbayım mı? 5 som mendelese suradım. Hem 30 som. Ecem suradım. Kança surat? 39. 39. Bir atıt. Mendeli ayttım. Jeteleydi eken Ece dağı. Ver. Sağdan araba olsun. 39 mingge berip berdiler. Bak жакшы торпок экен. Бул жерде бука торпок турат. 40 сурайм дейт. 40 сурайм дейт. Бул жерде 50 миң сурайм дейт кунажында. Азыр биз уйлар тарап кетели. Кунажындан баалары ушундай болот. 65 миң сурайм дейт. Мына жерде чоң кунажын турат мынакей. 58 берди брат. Бербейт. Бул жерде чоң үй турат, болуп экен. Канчанчы туут ичиндегиси? Биринчиси экен, биринчи тууму кунажын. 90 сурап атам дейт. 78 миң берди базар, бербедим дейт. Ушундай болгон базар. Бул жерде эне бала турат. 4-чү баласы. Баасы 70. Süt канча берет байка süt? 8 литр bir sutkada берет экен. Bazar surattır 65 mingge. Bayken beribeptir. Mana 85 mingge. Bu yerde uy. Kançancı balası bayke? Ekinci balası. Süt kança verir? Süt 5 litre verir deydi. Jaş deydi. 85 ming. Kançaga berbediz bazarga? YouTube kança kazık? Ayt. Bazar berdi ba? Kança? 90. Can aytsam. Kança oldu? 75 berip atat deydi. Berbeptir. Ama o kunacı meni tartpaysın dep teyip atat. Mo kança eken? 10 litr bayka. Bul жерде чоң үй турат, чоң үй. 130 канча сурап атам дейт? 135 миң сурап атам дейт. Базар берди ба? 120 миң. Бербептир. Süt канча? 16 литр süt берет дейт. Жаң кабар деген жаң канал. Содан берсин. 120га бербедисе? 125 болсо берет экенсиз, 30. Ушунда 130 миң болсо берем дейт. Канчанчы тууган? 4-чү туут уй. Рахмат содан болсун. Уй базарды аяктайбыз. Акырын ушунун катарында эле бука базарга кирели. Ассаламу алейкум байке. Бул бука торпоктор канчадан болуп атат баалары? 60тан сурап. Үчөөнө. Жаштары канча? 1,5 жашпы? 1,5 жаш. Базар берди ба? Жаска 2 жаш болду. 54төн берип атышат. 54төн берип атышат дейт. Берген жокпуз дейт. Ондай болгон. Бука торпоктор. Эле акбаш торпок турат. Белая головка. Кичинекей торпок булар. Кичинекей торпок. 42 десе? Болушу. А моларычы молар? 51. 51 миңден. 1,5 жаш ушундай болуп калган. Мына
100 mingge ketiptir. 100 mingge ketiptir. Angus aralaş tarada okşayt. Realdu ba 100 ming. 1,5 yaş. Bu 60 mingden ekan. Tigi ekovi 70'ten. Bu ekovi 70 mingden deydi. Bu жерде чоң buqalar turadi, 2 yaş. Mana bir bayga bu жерде surab atadi. 105'ten. 210 bu. 210 ming. Ekön. 105'ten. Özünüz qancha so'rab o'tasiz aka? Özü bayka 120'dan sorayım deydi. Çoğun buqalar. Ekönü 105. 210'la verdi. Kurugoy 65'ten sorayım deydi. 1,5 yaştagi buqalar. Bayka kişine bazar jönündө айтып кетсеңиз, кандай болуп атат? Мал базары көп, алуучулар деле барбы? Жакшы эле. Соданыз болсун. Bu жерде Kurugoy 65 mingden sorayım deydi bayka өзүнө. Buqalar тизип коюптур. Бардыгы семиз. Аткорунда турганбы байка? Biraz turgan deydi 65 mingden. Bazar kançadan berdi dediniz? Ya bayka. 62'den berdi. Berbe. 100 de koyğam o. Şu menen buqa uy bazarını ayaktadık. Bayağı like basıp koyuңuzlar. Assalamu alaikum Don Kavar kanalının görücüleri. Bugün uy bazara geldik. Prigorодный mal bazarı, Ишек шаары. Торпо уй аралаш эле бааларын билип берген аракет жасайбыз. Сиздерден лайк, подписаться кнопкасын басып катталып, досторго бөлүшүп коюңуздар. Ата кенчилик болсо кечирип сурайбыз. Алдын ала. Assalamu alaikum. Канча сурап атасыз байке? Ekönü 80. Ekönü 80 дейт. Булар 1 жашка келген букалар, а? 9 айлык. 9 айлык торпоктор. Ekönü 80 базар берди ба? 73. Ekönü 73 миң берип атыптыр. Береле экен. Так, бу жерде эки кунажын 40тан кетиптир. Таза мынакей акчаларын санап атышат. 40 миңден. Жашы канча болуп калды байке? 1 yaş. 1 жашка тол жакындап калды дейт мына 40тан. Реальный баалар. Сыгатанын малы. Сыгатанын баалыгы дейт мынакей. 40тан берип койдум. Жакшы берипсиз, берекесин берсин. Düşüdümdə Son kунажы турат. ne qılatırğanımda boldum ben. Sağ ol. Kança sorar? 3 kareli oldu. 43 ming. Kança berot bazar? Bazar ratmay жатат. Kança? Ol balam. Ayt. Atpa ay balam. Ver, 5 so'mdan ne qildi endi? 5 so'm men delese suradım. Hem 30 so'm. Ejim suradım. Kança surat atasiz? 39. 39 berot at. Men dele aytdım ey. Жетелейт экен эже дагы. Бер. Құдай біледі. Kim bu? Men de Sağdan arı olsun. 39 mingге бербейт. Бирок жакшы торпок экен. Бул жерде бука торпок турат. 40 сурайм дейт. 40 сурайм дейт. Бул жерде 50 миң сурайм дейт кунажында. Азыр биз уйларды тарап кетели. Кунажындан баалары ушундай болуп атат. 65 миң сурайм дейт. Мына жерде чоң кунажында турат мынакей. 58 берди брат. Бербейт. Бул жерде чоң үй турат, болуп экен. Канчанчы туут ичиндегиси? Биринчиси экен, биринчи тууму кунажын. 90 сурап атам дейт. 78 миң берди базар, бербедим дейт. Ушундай болгон базар. Бул жерде эне бала турат. 4-чү баласы. Баасы 70. Süt канча берет байка süt? 8 литр 1 суткада берет экен. Bazar surattır 65 mingге. Bayken berbeптир. Mana 85 mingге. Bu жерде uy. Kançanчы баласы байке? Экинчи баласы. Süt kança берет? Süt 5 литр берет дейт. Жаш дейт. 85 ming. Kançага бербедиз? Базарга. YouTube kançaga atыга? YouTube. Ayt. Bazar berdi ba? Kança? 90 beradi. 90. Жана айтсам. Kança oldu? 75 beradi. 75 berip atat deydi. Berbeptir. Ama kunacı men tartpasın dep teyip atat. Mo kança eken?
10 litr bayka. Бұл жерде чоң үй тұрады, чоң үй. 130 қанша сұрап адам дейді? 135 мың сұрап адам дейді. Базар берді ба? 120 мың. Бербепті. Сүт қанша? 16 литр сүт береді. Жаң хабар деген жаң канал. Содан берсін. 120-ға бербеді сә? 125 болса береді кесті, 30. 130 мың болса берем дейтін. Қаншаншы туған? 4-ші туы. Рахмат содан болсын. Уй базарды аяқтайбыз. Ақырын шының қатарында эле бұқа базарға келейлік. Ассаламу алейкум байке. Бұл бұқа торпақтар қаншадан болып жатады бағалары? 60-тан сұрады. Үшеуіне. Жаштары қанша? 1,5 жаш ба? 1,5 жаш. Базар берді ба? Жасқа 2 жаш болды. 54-тен бері отчат. 54-тен бері отчат дейді. Берген жоқ іште. Ондай болған. Бұқа торпақтар. Әлі ақбаш торпақ тұрады. Белый головка. Кішінеге торпақ бұлар. 42 десе? Болышы. А молары чы молары? 51 мыңден. 1,5 жаш шындай болып қалған. Мұнағы 100 мыңға кетіктір. 100 мыңға кетіктір. Аңғыс аралаш парада оқшайды. Реалды ба 100 мың. 1,5 жаш. Бұл 60 мыңден екен. Тегі екеуі 70-тен. Бұл екеуі 70 мыңден дейді. Бұл жерде чоң бұқалар тұрады, 2 жаш. Мұнаке бір байка өсіп жерден сұрап атады. 105-тен. 210 ғой. 210 мың. Екеуіні. 105-тен. Өзіңіз қанша сұрап атасыз байке? Өзі байке 120-дан сұрайым дейді. Чоң бұқалар. Екеуіне 105. 210-ға бербеді. Круговой 65-тен сұрайым дейді. 1,5 жаштағы бұқалар. Байке кішіне базар жөнінде айтып кетсеңіз, қандай болып атады? Мал базары көп, алушылар деле бар ба? Жақсы бар. Жақсы ле? Содан болсын. Жерде круговой 65 мыңден сұрайым дейді байке өзіне. Бұқалар тізіп қойып тұр. Барлығы семіз. Аткорында тұрған бұл байке? Біраз тұрған дейді, 65 мыңден. Базар қаншадан берді дедіңіз? Я байке. 62-ден берді тұр. Бербеді. 100 деп қойғам ол. Шуменен бұқа уй базарын аяқтадық. Баяғылы лайк бас қойыңыздар.